Растаможка кылыныш менен сразу сатылып атат го. Караңыздарчы. Бер. Болду. Када? Кыздарға бар дейді. Еркек екенсің. Мындар ассалаумалейкум. Жалпы катталуучулар, биздин көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн буюрса 15 сентябрь 9-число 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча буюрса түшкү саат 3 болду. Жума марек болсун, жума күнүңүздөр берекелүү болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, эч тартпайт элем. Бүгүн ушул через Владивосток Рамазан деген инебиз бизге Кореядан Kia K5 унасын заказ кылып через Владивосток айдап келген. Бул сферада эч тартпайт элем. Эми эле анча-мынча оң келип калганда тартып атам. Азыр как раз мен ушул Аламидин бир тарапта жүрдүм эле. Бүгүн растаможка кылыптыр. Анан ошол тууганыбыздан сиздерге мындай ачык айкын комментарий алып берели. Азыр бизди күтүп атат. Растаможкасы бүтүптүр. K5 2018 ушундай алганбыз да, мен точно эсимде жок, бир 15 күн 20 күн өтүп кетти. Азыр видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Машинаны канча сомго алганбыз, Владивосток айдап келген, кандай кыйынчылыктары бар, кандай плюстары бар, кандай минустары бар, анын баарын сиздерге видеонун жүрүшүндө жакшылап айтып коелу. Мындай эми бизден жеткилеш, тандоо өзүңүздөрдүкү туугандар. Бизден алыстабай видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Düşesің бе, түше бер, балам. Ассалаумалейкум. Telefondan вообще başkaça görünüyorsun mu? Бардық эле, телефондан кичине көрүнөт экенсиң да. Бүтүрүп алдыңыздар мı? Бүтүрдүм. Так, в общем, туугандар, кесмей жок, пахта коймой жок. По факту азыр бул инибизди биринчи жолу көрүп атам. Менин атым Нурмбет. Рамазан, а? Нурмбет биздин атыбыз. Сиз атасы болосо, сиздин атыңызга жазылган эле документ. Азыр машина боюнча мен Кореядагыдай мен өзүмдүн көзүм менен көрөйүн, анан өзүм бир убедиться этип туруп, анан сиздерге комментарий берейин. Кореядагы тартканчалык барбы, ошону анан сиздерге мындай по факту айтып берем. Так, машинанын чыгарылган жылы 2018, 19 19 болчу, ак светте. Так, тегерек чети боюнча. Тегерек чети боюнча. Пока минус жерин көрбөй турам. Мына жери бар экен. Мына бамперин айткан болушум керек эле, а? Айтылган, а? Же айтылган эмеспи? Аягы айтылган эле эмес да. Бияга айтылды. Значит, бияга айтылбаптыр. Так, бир кетти. Калган жагы боюнча мынонда дагы аз-маз мына камера сиздерге жеткире алабы, жеткире албайбы, мынонда эки кузов боюнча наклейканы алып таштадың же жок бекен? Сыйрып салдыңбы? Так, ошол эки жери бар экен, парктроник,
Задний вид камера бар екен. Так, артқы зазору бойынша. Зазор бойынша. Так, мынау меткалары, заводской меткалары ордында. Оң жақ жағыдағы заводской меткасы. Так, багаж бойынша. Багаж бойынша да герметип меткалары ордында. Так. Шул крышка багажникте кішкене зазор бар екен. Крышка багажникте. Аз-маз көтеріліп тұрады. Так, кеттік. Ички салон бойынша. Бұл жерде 2019. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгі, кожаный сиденье, электроприводмен. Бұлар бары іштейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Машина оталып тұрады. Так, антизанос бар. Мультироль. Өзінің штатный магнитолу и кондиционер. Бұл жерде такси қызметінде жүрген бұл. Автомат коробка. Азыр мотор коробкасында сұрайыз. Подогрев обдув. Водительский сиденье. Подстаканник. Bir sıra химчистка қылыш керек. Химчистка қылыш керек. Артқы сиденьясы кішкене жыртылған жері бар. Так, мотор жағы бойынша. Такси қызметінде болған, мынау немесе полупластмассовый резинка. Так, мотор жағы бойынша. Крылосы чечилген емес. Крыло жағы таза. Мотордың капоттың крышкасы да чечилген емес, таза. Бұл жақта экран жақтары таза. Bir сыйра моторын жуып тазалап қойыш керек екен. И сол жақ крылосы да таза, болттары бұралған емес. Так, стакандар, чашкалар бар жоғы таза. Моторы жақшы оталып тұрады. Моторы ровно оталып тұрады. Так, қанша қалын деле? Естен шығып қалды мен. Есімде да. Тугасымен 7000 га. Так. 7000 алынған, плюс Владивосток 9. Айдап келгенге қанша расход кетеді? 12500 кетті. 12500 тұрды, е? Расход. Ушу тұрушы. Так, ошондо мен мында есептейін, туғандар сіздерге. 7000 плюс Владик 9, барып келген 1000 есептейлі. 10, Растамошка 2000 қанша шықты? 2400, так, 12400 плюс дағым несіне? Жол кіресінде 10 болды Владивосток. Сен барып, Владивостоктан бияқа, сен айдап келгеніңмен 10 болды. 2400 Растамошка. 12400, 12500 бияқтадағы. Стоянкаға төлейді 500 сом, брокердің услугасы бар. Ошондо 12500-га тұрды ол. Общий, 12500 туғандар. Базардағы басын маға қарағанда жақшы білесіздер. Базарда басы именно ушул 19-дар такси қызметінде жүргендер 15000 плюс-минус. Оны bir сыйра химчистка қылып тұрып эле, машинамен иштегендердин немесин айтайық. Bir сыйра химчистка кылат, сыртынан полировка кылат, үсті жағын жамайт. Болды. 15000 тегереги. Қойып қояды. Қандай екен? Айырма қандай екен? Через Владивосток қиналбадың? Үстіне қиналдық енді. Оға келді. Шығайыз керекті, алам деген адам ойланбай қылыш керек екен. Алқанықтар болады екен, арзанырақ базардағыдан. Қанша күттің сен? Мен общий осы 1 ай дегенде ровно келді. 1 айда келді. Заказ қылғаннан баштап машина бияққа келінше 1 ай болды. 1 ай. Ровно 1 ай. Так, в общем, туғандар мен жаңа видеода көп айтып отам ақырғы уақытта. Өткенде ДТП-да болып келген водительдер. Через Владивосток. Жолда андай несе болады екен. Жол алыс. Бирок авайлап айдаш керек екен. Авайлап айдаш керек. Биздин водительдер көбүнө катуу айдайт. Қанша күндө келдіңер? 6 күндө келдим. 6 күн, а? 6 күндө. Газ
жана перегонщиктер менен чогуу келдиң? Жалгыз келдиң. Жана немесин үйрөнүп алдың беле? Ооба. Жолдо калып калсаң айлача үйрөнөт экен да. Жакшы, туугандар, мен акыркы убакта айтып атам. Ар кимдин өзүнүн пейилине жараша машинеси. Мына Рамазан мага мисалы машина керек деди. Ошо күнү тыштадың же эртеси тыштадың да? Жок, сен мурда LF сурап жүрдүң менен, а? Саната LF сурап жүрдүң, кийин анан K5 да боло берет дегенден ушуну таштагам. Таштадым, машина жакты деди, тар салдырдык. Мындай бири-бирибизди чалып, кыжалат кылып, баягындай болгон жок. Себеп анча-мынча эми элгерчилик. Муну мен баягы айтпай койсом деле болот эле, бирок мындай пейилди кенен коюңуздар деген эле ойда. Пейилди кенен коюп эле мындай биз чалганда алып, машинаңыздар чыкса, айтабыз, машина чыкты, документ даяр болсо, документ даяр болду, билет ала бериңиздер деп өзүбүз айтып турабыз. Анан бизди да чалып кечке кыжалат кылып, баягындай ичи тарлык кыла берсек бири-бирибизге. Өткөнкү видеодо көргөнсүздөр, ошол эми кичине анча-мынча нюанстар болгон. Через Владивосток айдап келген туугандарыбыздын арасынан. Бирок ал машинени мен өзүм жасатып берип атам, өзүм чөнтөгүмдөн $500 полный. Жана DN8 боюнча. Эми баягы ошон үчүн пейилди кенен койсок, буюрса машинаңыздар мындай жакшынакай болуп келет. Мынакей көрүп атасыздар, 2019 2 объем газ. Allah razı olsun size. Баа, талшын номериңиз барбы? Берчи көрөйүнчү. Талшын номериңиз бериңчи. Неге? Мына хазайын сүйлөшүп. Бересиңби ойчу? Мен өзүм үчүн текшерип көрөйүнчү. Канчага деп? Жакшыраак айт. Сиздерден берейин кетейин. Ана. Зазорун каратып аласыз да, бирок меткалары бүт ордунда экен. Но багажды кичине туура эмес неме кылып койгонму деп. $18-11,5 миң доллар болду. Жакшы алыпсыздар. Эконом ушул жерде, эко. 96 100 104 118 122 111 көрүнүп атабы туугандар сиздерге? 99 102 116 82 111 101 97 131 98 86 99 102 102 108 108 109 84 117 106 машина менен иштегендер сразу баа кылып атат. 89 97 87 ушу крашен болсо керек. Жок, 112 117 таптаза экен. Менетинде кичине акташ керек. Таптаза экен. Болмосо алды эми айдасын. Эки айдасын анан ошол убакта деле 13 берилсе болот. $500. Канча кылдыңыздар? $500 коштум. Үстүнө 13 миң. 13.100. 13.100. Сынду экран. Профи. В этом деле. Бөдөнөн сойсо да касап сойсун дейт. Бир сыйра текшерип чыксын. Кана шпаклевка. Шпаклевка да. Мына пластмасс мына? Значит, на шпаклевку на красколту көрдүң? Ылдый. Мына ягын ургун. Мына пластмасс да. Пластмасс. Пластмасстан шпаклевку крастетип турам.
Бирок мынягы заводской да? Мына. Мына бекерге шпаклевка турбайт. Я мына пластмассы бирок алмаштырып койсо да болот эле, Жок Урулган эмес, братан? Жок, урулган эмес. Мына шпаклевка каяктан чыккан? Лак эмеспи, лактын эле калды. Жок, мына өзүңөр деле көргөнсүз шпаклевка. Жок, эми бул пластмасска шпаклевка сүрткүчөчү, братан, алмаштырып койгон жакшы эмеспи? Туурабы? Кандай дейсиз? Мына ичин карасаңызбы, эме керметипти. Жок, бул герметик алмашкан эмес, бул мындай чийилген да. Болуп тур, братан. Неге зазор кетип калган, ошо аркасынан кичине болгон экен да. Мына кышайган бекерге эмес да. Мындай жашырган кереги жок да, по факту эле. Мына жабың эле. Кичине тийген, кичине көтөрүлүп калган. Эми өзүңүзгө келди. Таза боло керек. Муну эми, братан, мындай болуп калганда мындайраак кылып коюш керек. Растамошка кылыныш менен сразу сатылып атат го. Караңыздарчы. Бер. Болду. Када? Канча кылды? 13300. 13300 бе? Бердиңби? 13200. Var Ramazan otur ayda ket. Ne kılasın ne? Yok 13200, 2019. 13300 lira otur ayda. Ya o. Ondan gör. Ondan gör ayda. Erkek ekense. Sen atam olasın neyden buraya? Kes suuңду бери чейин. Мен чото суу сап кеттим а сууга. Биякта эки жактан кармап алыптыр. Айтыйчы келгенде берде хат болгон, анан кийин жолдурап базарга алып чыгып, кууп карап алып, болгон убакытта болгон, Лично oturdum köylüge karap binsin diye altı ettiler. Hadi yani $1000 kalmasa hem boşa şeyden müşteriye aldırıp. Andan gör minik. Daptalasını çıkarıp çıtarsın. Atamı valla o mu? Ketmemez. Lan bu aka, bunday maşinadan dual pilet hazır. Yok, bura. Ebe, özüne böyle Bilen uşu gördüm. Oğlum $1000 körmesi var size vermeysin. Ondan görmeyim misin? Abi çınayıp da $500 körmesi vermeysin. $500 bu hastaneden çıkmayın. biz kanca göremiz biz de lazım olur. Biz bunu çağırmayız da. Biz tutmayız. Kalirok bu taptaza bir çağırmayız. Bundan menet kılıp durandan gibi. Az azını bizden azmasına görüyoruz. İşte apçı olsan almayı tabii. Aytmayın soğuz. Güneş koyun. Мен саудага аралашпай турайын азыр. Bir son dinle жақсы. Yok, boşal. Arka dağın yere bir yaşlar az maşına kalkı işte olur. İşte kısıt da bir maşinadan giriyorsun. Ayal alğanda bir ayalmen alıp giriyorsun. Maşinanı gök yok, maşinanı sürüyorsun. Abrot kızın. Жақшыya soda olur. Девушкасыға барып, аталы болады. Еркек ака. Анда бар direktörün бар, девушкасы бар. Номерди алышып коюңуздар да? А? Номерди жазып ал. Анда девушкасы да алсын. Болsun алсын. Карасын. Анан кийин барсын. Деле 13 ошо сизге деле растып коюңуз. 13 деп аттык эми $200 коштук эми сиз мындай деген. Abi seni ben aytayım. Vladivostok'ta bir maşına $500 vereyim. Aydap gelip жизнь aydap verdim. Kaçlar aydap geliyor? Ben aydap geliyorum, siz aydap geliyor. Ben aydap geliyorum. Bu aydap geliyor, bu dil aydap geliyor. Aydap geliyor. Yaşlar da. Ekol vermişler, var. Давай кошуңуздар, соданы кылыңыздар, чөтө кызыйт окшойт. 13200. Ак жолтой машина экен да өзү. Ак жолтой машиналерге өз тарс эле клиент чыгат. Машина менен иштегендер ал кишилерге эми көрүнүп турат. Алар дагы бирок мээнет кылат, химчистка дейт. Каталогун жасатыш керек.
Анан акбаган жасатып алып чыгат базарга. Номер алышында эчтеке кыла эле 13.800 турат. Номер кале. Алжа берсе. Плюс 14 bin lira. 14. Al sen. Lan ürettesen bile 14 sol var kalk. Gözünüzü kazanıyorsan.